Harbasa rongi siara thurpak pen mithang towar kachisilam. Kivangji Town Committee kilik ki biahut APHLC tumsi kachipahai LG pusi APHLC pen kaningje. Iam Richard to biahin pen rang saliarar phan chekadolong kasilam pidam. Karbing long life pranitang birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjuponitha. West Karbing long lakha ini Amreng constituency ke parlo Harbasarong edon inu chelangsi mithang towar kachisilam pon. Pinpur menon ruling sorkaratum ke Hangkong development polam the Harbasarong araratum thekdunong lelang. Lasonsi rong rup chingthur jipulote aprangsi ke melang towara bangke misenangjing. Lason si pini Harbasarong an phirangke tum kahumri damahut nang kache thandu na tengke nili tumaphan abatai batailo sorkaratum bangso towar phan nang kache cha bons tame pini arni antame thangnat asai ke deng ponta theklongle lasi pini nili tumnon choklem chodamate kam jama por husitame rongsi thurpa edoninu chilangsi mithang kacheleng ki messenger phan towar silam ponang kokloputa alangi tumpen nang che thandu ninti Lapen man peng ke do ki the ki dingatum jasimet pet dak local EM di uping maslai phanstame to warba nangra bek thapusi alang itum pen chuning dipon padu rong kachela da towar ni tum kasik sa yo ni non minase adon phu isapen tum chingrum sin tum along ke thok lo lapen lahai towar sarkar dum ta ni tum phan nanglang da yo ni tum non lapon kisung ke phunang lo ni tum nang ke chak ke do lo Wala sarkara manila kini la election na prang wang lote campaign wang hota nitum phanang pukangji ason non election dat nang pe hai dat lote ason tuwarang pipo puji stami nitum non anta thang tangkera bilang tum la sawar son pharman ke Chinthong pen himari long phar Karbing long life APHLC Hamren Municipal Board ki parlo ward number isi pen ke damtang MP kilik ke haidun ningarong pen ki chua jai me ke dengalong me kang nipon Hamren Town Committee amen lar thusi non ke Hamren Municipal Board pusi ko ana jokong ki the ki melone National Party Congress a hupen non BJP nangchari dera phianta rong kardia rongara thangnat akichelar theklongli ke theklong ji kalisi HSLC pen HS lapen graduation kachipali un atum anta sorkar long chokomarang hoi ki pek mate kilong dona phai irichimun chi hisap detta unna towar milang hemrit pen ke chenglo sorkar pen ki piasonamu do anta kipi ki paching bar ka videra jok Hamren ward number 1 rong karbi polling station along National Party ke haining kaning ko ise kisung kachicha dun dora jok asai jok je all party hills leader conference thi hepen APHLC along chip outun Anpata BJP aphan arlu pen aning ka thekawe ning ke dog de chipaklang da hai he sitame arlu pen ador gi sobut APHLC aphan jogdun si MP kilik kilakha mission ke hayang the khlang rong karbi polling station along kadog ve voter list along aphai kilong bang pharo pira hiniang bong APHLC pak pharoi sira choket chipalong si BJP aphan pak phokebra hini pen chipahai pon
La solong BJP Pharoi Sira Nirkep Congress Troxy Kebra Nirkep ASDC Bangthong Kebra Kithom GSP Kri Kithom NOTA Pen Pakep Vote Aphai Chitaxi Kiching CPHLC Regional Party Kacha Hai Thu Pen Puthop Kibangji Town Committee Kilik Kibielong Kacha Phai Dun Ejia Phan Mekang Nehu Chingki Chithan Chipire Ponunti Labang Some Long Rong Karbi Polling Station APHLC Committee Kongchun Bang Washington Kramsam May Chipahem Phu Ponsi Alohiman Peng Pen Kachatong Dun Hamran Town Committee APHLC May Phu Cleaning Son Rong Hang Pen Kongchun Bang Tenison Timotum Chetong Dun Si RD Dojot Alam The Than Pen Ani Pathi Dun Luka Charlie ke theka tum da tu pick sita ladak woreng abar sai long onde pen hinia bang ke ladak kachong dat abar sai available da long le la pen ladak hemso mukhala kachong dat chot tum sikong lo jasame ladak sta hemso mukhata ke long onde pen cheng lok la sikong dung abuta samangke EPSLC phanange jog bang ke ong dung lo posi hai der lo posi thik asona thaksi pine bang ke ningkarong ang thek isi ke haya khana ta ke cholo la pen ako next town kumche election da ladak warnong wana bangke dak BJP to machi the nang bang dunun de lo ladak bangke la white dak pa se pachin long tom ha Halapu APHLC Hamran Constituency Committee Dun Mai Phu Bir Singh Terang Sitami Kacho Phateng Chitong Dun Si Jumesen Ning Kapethia Lam Thi Jaipong Asi ladak sitami eko anpene atheke ASDC ki hai pen non anta hai hepin lang regional ke non ke hai cheng lang national party atum ladak ning kaning koi rahini ge thom adak Chipahem Phu Ponlo lapen non EPSLC aku hai thulo lapen non pen bangke hai ver pupusi en nitum ning thepar Hamran Pen Daniel Hi Carbing Long Live Duarbaguri MSC constituency ang kangkidam tang pinang anapor hutpen rang saliara tum kachilenga towaralong langroi ki pangkai perajok hin mate parai harai kachikap je phan pinang anakisung nang dukoklu rara tumakisung aputhak EM Richard Tobia hin pen chini pamisi tongsekot pen humni cheka dolong selam ponsi patang pontang lo dolong ga vepena jok towarle mesen stame kachileng pinang anakisung rara tum chichak nang koktitia porta do Lason si Duarbaguri constituency angkang rangsali araritum kachilenga to waralong langroi ki pangkai perajok ki sokyun epen danglok school college tum pinangan kisung kachitonglu bonta bangsola maputhak EM Richard Tobia himpen rara kisung aputhak matha ponsi tongse kotpen cheka dolong humni kim rang pisi patang pon pami pen rara phan pachileng ponlonglu rap pen kaning je pona tengke bangso royalong dolong kavidet penajok aningkan wang sitame lang ke thilote kisung ka chetong nang bomlo bonta nona bangki kisung pen nang pajoklo laso nang kapejok pon thega pot rara hin pen EM to bia sang ho phan rat pen kachuru pajer phon labang so telong pini alang litum sar alang litum dilitum hanki pi penajok chinghon asumar apai apu atum anta ningarong kithek long si chihok parping Oh, labang itum sar Richard Tobia arang liphamsi itum chorolo. News report Carbing Long Live.
Lakhain ko rapho nilip constituency parlo chokihola hawar nilip block asai hemalong chokumar akinang sotlang pusi BDO sang pi juli terang pipen phirang ketum kahumli damahut nang pachini dun ki ong dung chokumar tum ke attachment penajo along ka prek a block along si voreng claim pon bomlu la pena jaha ka tum ke transfer ka chipon dokoklo la sinona mat lahai voreng ang hoelong ki papleng je phan BDO terang pipen ke authority tumaphan birta pipondo bonta nonanta lahayang hoy kipapleng japhan kipachitak pon abilang puta nang thandun jasimet JE gram savika gram sevak lapen technical ang hoy kipapleng nangji akinang sot puta video pen nang pachini dun alam bangenili higher authority to hastame jonai lo even written tamme chipilo he zenon ke online na din apo block to mage kam to pick apot manpower mane field duty long tamme ki claim ke dam na kam do by anytime mane meeting VC pen danglok training pen danglok siname inot vet officer ka solai bange sumkrung diti polam sil nili higher authority ba head officer long sa mi jonai lo he aswate in pen alatum nang pothai po nang pipo pusipu he nililong pen mane kisuman field staff tum da do like JE tame attachment dam julo alang sumi pi block long apen gram civika tum tame la sondo kaprega block long dam si attachment and bomb lo even dealing si tame head office along dam julo genon vacancy hisab ne long JE post hini dolang la tame nang fill up sera ka sonte mission ji bujalo news report carbing long life Pini prime tama birta kala ponsi kang ton poniklo kardo